Ago Jamaica Yeme Tsi Obɛnkɛ Tsi Obɛnkɛ Yo mambi mi penye kemba Tsi Obɛnkɛ ni femo no mi moni kenye ba ye bi engbeji Naa Odey Adenku kenklemu no ja ke mene won ye chata ma gbujino ni mene sanu cho hia ke mene hogbagba ke na hine woke wo chata ko me abana sanegba ko ni le hu mene woke le ni ake eji chata ojugba ni ewa ye gbe fen anoje bi peshi mo fen woni be egbe no no ni sa efio no won we kenkle me ni ye bu ame ni femo na esa ke mi ni ma ja me po ma chon ake hie na sa na new looks and beauty clinic la ko gas leji money esa hie lukina fashion home teshita bibia no leji money epa tare fefo agbene anti trustmont le ehami mama ni apeham na agbene it avenue le hu ebo ni femo na enyomo Goldstar le ni femo nke emesho no ye no fe no mi leji money ehie wo ojugban denche agbene Dr. George ni di Noble Trust Herbal Clinic le hu eyebu awe ni femo na emi ewo ncheme ke enyeme be mafo ehra ni maba kajin ba mo ni wakaba ye bi ma je le ko ma chon Linda, enti offer to osi wonko. Sami unko ye day papa in share ye fiti en kola brem. I know by me se me unko. I don't think ko Ghana. Flight be me ko try sister. Na me ko. What about say that? was wa for play be a play no. And in na me nyame an. Asema o kan say am fa kwan. You will play, you will play. If it's a play now, coffee, you're not afina. Ballot to food and for coffee no shake. Nancy, I'm here, a warrior. I'm a cotton, but you. I'm a for coy. A soon jumbo corner, Jimmy Coduya. Cotton, but yes, you don't supply. Sabreno and one Goldstar. Goldstar Airline. Yes. Ghana ni airline no. Ghana airline to me. John Little, men come for the phone. And come for the Mawa, let us have a when you will wish your phone and one Goldstar. Me booking a day, and once over time of phone. Now about www.flygoldstar.com. Goldstar Airline. Ways of Ghana. Goldstar, come here, baby. Come here, say London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any mia baby. Yo trouble no jake nyese fen ake nyememi ni nkunse ya yiramba ngbeji Naa Odey Adenku kenklemo no jake ngmene mo no wakba ye be mienka anu nyangbom ni ejake shi je me ni tafla cha fon shike ha mepe wo gene ke wo ne ba ha me shimoni wo sale isano okin ala ye bi bla mi na kan ne wo kene ke wo ne ba ha wo chata ne ni mi ekwen na ala ke le hu e chata akokpa ni ejake be pie ekeni bi pie fe mane ni ewa ma bi ojugban denche suma ka ma wie pi shiko okwe ne ke Goldstar ne mmeno ba na wo che denche leji anunyangbom Eric Bannerman nche ofa ne on board o maye o mani aba yo efi ake be mo fen wo ojugba o mo do mo fen mo ojugba ne mo mi he yi age ne onye fen ya ojugba o fen wo ojugba yo mmene won ye chata ma agbujino ni be pie ka ji ayenya wo ma agbuno efi ogbudi oba na ake awo ni ye afe ni bi ni mo fian mo celebrate mami chi be pie ka she wo chata ma agbujo nu hepo inle no ne baale na she fence dani wo ba ya ni fe mo no efi akoba wo brofo ba ke brief history ye Father's Day ake no e wo ni I introduce ne ke Father's Day lo chata ma agbujo ine le hu ake bajira me akolele ke ja enya wo ma agbujo sa aka to ne ke bene ni chata me hu anye ni aye ne ke agbujo na ha me wo ba anye no ha wo kuku bokope ni mo fen mo ni nkwe wa na no e wo na celebrate ne ke agbujo ne before my days, mass mama Daneshi, near cruise, near Chunuchumo, near Wo Gadangbi, can young wing. No Mofia morning, a back when in a low mass morning, about supporting near Ayano, near actually, near Nawo, near Gaba, Yabenia Jinjian, Bemefen Yakaba.
me na ke be me anonya be me ne ke ni le lo ke ni na me ke amen ha be me amen chon be ma ni kase mo ke ni bi ewo mas mama daniel ni ma mama wish in fin ye jele mi fin happy Father's Day. She countries to mo Australia ke New Zealand ele I mean no first Sunday in September. E wo ke won ko ame ye Father's Day she fan bi afin me wish mo fin am Father's Day. Ne ko Father's Day agency in the early 90s. She among me chon to my Mother's Day agency to my agency in 1914 and about mommy. She Father's Day anyele cafe mafia only President Johnson here ni United States of America in 1966 Abraham executive order again I Father's Day because if it mo she papa me ewo ni ababon yele ni President Nixon umba ni ekete Congress na ba pass as national holiday no one hear me an ko ahye bi anton ne yo nche ke wo ko wa gbla mi ele ba jeke no we hia ko ha wo kukobo shi sanebi mo ko nja ke mi ne wo ko chata ma gbijon ile ne ewa keshi anya mo mi lo afiole ojugba to na afio awo ma mi ne wo ni hiyen la afia mi na kan ko wo nyeme ye ka o mame me ka ni bi ne fe mo ameni wo ko ewo fe mo so mo fe ya chon ewo ke ko America Mother's Day men me home for am you jalawa because obana na order ni again yamenation she get about Father's Day beni efi she ko kwani enji papa me evetum amama ya wo na me ge lo e ba she ni mama me ga me ge lo ha gbega bi ga ni amena me mama me fe si papa me ji me ni me ya wo na evetum bed mu ka me no ni ata ahia chon sani eya because ke okwe Ghana shinene ke yoga nu ehia ni kanete off kanet bo ehia prepaid eta ago chata volley prepaid eta cash we school fees won e kan chata no ewo evet mo chata un ke gbegen bi ehin shi ye shi atun because sani AP am school fees o atun no by wo be mu ko kan shi bu oyun owo joba shi mami eni egamehin o shi because bele ba fe ni keni no e fi odumo sumomo ya mami ma nyama no fe papa ma changa be follow ni ji ye ameni isaka meke bi ako chata ke ngeni na awu shi be pia me fe na we na ka un papa le be le ba nje nwo be nje ba che no ete wo be pia ne ke father love ne amena acho to ma wo me ni on che ko bodo nche o hie mi ni fi obuno na ga lele ka ye ne ke gbijo ne bu we sape age ayo bodo gba ke age Father's Day gani mi and that be call a brother call a Father's Day call a minipo because nothing on na feel harm get mo gonta dey fe no because ni nkwe me pi kete school nkwe me pi kete nwa me kete na ke fan be me ba na yen te kan kwa me ha me ticket free ni ga ni bi ni no ani won ya rounds no ha ahunsa ni bi ke 3 days to the land maji gbe den je wote school ko ye asin wo amega school chu na meta je wo atwa me kejeje me age alage na kan fi wo na ga gbe me fe me nkwa me wo
in age every day bro nya ke Easter ke no fi no ne futu ha me won shibo kon wa ke onyo awa ne ke gbeke bi ne ni amena ni kase mu papa e wo be ogbajan to ake che je omusun bi pe shimofan mo ni bo ogbe no wa na ametwa wo tomo last week she no okwe amega no mon e wo no mon ye amewo sanwo rush ke amega me need textbooks ke ni be wo wo ba fi no ha me pp so ye jan ke ni bi no ofiochi je ni tomo no ofiochi won fe won han mo ke Ghana ma because ke egule ochunin atomoni ni efio ne zanin egula nyonya ya agbo na nye ha egwago no ni nyonye na ye mi nyege wa nyege alu nyege be e bani jele mi ju ke fon ba because ke o yeshika do ke o ha o yafu eko alu no go ame baba na ko abaja oshika iwo no ani ke mo fiamo ni ko ni ege wo inu ageje emusumbi pe ni e wa ge ba pay school fees ama e ba ha me endo kwa lo no shi ko fe na kan e ba ni jele mi ajo ni ge bo o kan se no nyo wo ojuba yo ake chata mi ji ni o do ba ke o ba enjoy o he ake show bo ye proud yo ake shi chata aji mi oh ko ge no ni bi ni fi e fa fe ni as chata e fa fe ni ke o ko me ba yo da ke o ba ni ni bi no fe ha gbe me ni o ke ma bi ezani amena me ye wo da se esa no ba ko akwe me ne ke o fi ne ke no le ba fi tu no ni to mo ni o boda ni aga na yo me yo ni bi no fi o ha me ese ni o ko nu na mi se oh nu mo lenje esumo shida e wo ke ni eti mogote ni ba da bu se sani nu ase si onyomo wo ye ni mo nwe je sipon yo moko ken ka bo ba shipon neno ka je nyomo se aka bo chomo ko no ke ba shipon neno aka o chata ni ke bo ba je mi ni ji no ko ni ona ye ya go lele mene ke na ke papa ni e bo mo den ha ni bo mo no ba ye da se enchata ni negele yo e beji bi antone si non ma yo dis na efe na kan no ya en ga mame no na eda ka shi chaka chata je mi mla oh allo chata ko me ni da flat e ko me na ameshon bi e fon nyema no oh da bi ke enko wo chia in grandmother leji yo kankani chuni post office actually peregrino ayi no di no na ga wo aboso kan minibo peregrino ayi street and was here ji flower garden ne na kan be the whole minibo agenta flora bi ba fe wono ani no ga aga fofo bi antoman ma fe no fi ono ni di fofo en kase no an ma fe se e move ne ga ma me an shi fi o ewo ni ga ma me Germany nda ga ji ne ga fangbe okay ewo ko na ka mene Father's Day ni ayo ne o na ka shin eji no ko ni wa alo ewa aka shin anya celebrate ni ko me ku me he wo mi aho lele sana anya fe ka mi jile ni me ku wa me he ame wo mi oh sana celebrate sike bi ko me ye ni amani amewa ame papa je mene pe sane amewa ame o na bonjon no ani nke bu ke sije me age Father's Day le eye da Mother's Day da Christmas da shi ni aje gbine ni di bi Sunday bi third week Sunday na je sana celebrate no le special she ke me mo fi oni po mi ke e papa
alo ye mini boy e ga me Father's Day alo no go ne ko la ke legal bashipon no ni ne wale ne da ke ona ke be ko me ko ba ko mami me cho ye jelen because if it papa me ke anya me se ke school fees ke ne e wa go ke na ga ma me no lo ni sane ata because pressure dachon ona bonje wo sani gbegan bi ege mami me mo fi oni po amena tree amena papa me age kameti lo jamo bi egma no ba ya lo jamo ona lo e ogo na lo no go dey follow ba sani amehibu na kan no yo to bole fi aka woche Eric Bannerman Jimoni waka yo ne ka gbejunu yeli ni ji chata ma gbejo ne shime potenji me ni amehani fe mo ne ya no jugbande nche keji amebe wo be no we sa ka ma ejira fi oni maba yo ahwefo ni mamu ina akwa aba ediba Noble Trust Herbal Clinic mi amika say ye frame Dr. George Donko mi na me da Noble Trust Herbal Clinic anu Noble Trust Herbal Clinic yaji abasobode bebre yaji best heart disease treatment center of the year yaji best liver disease treatment center of the year na the overall nankasa efen overall best herbal clinic of the year no and also Noble Trust Herbal Clinic yaji ya hwe ya robi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwunso ya e friend prostate mu ohaw Mbia wo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba ana wuti paio na wo ha no wuti de paio no enfri wuti no na mum efri ni pedua na kwa afoforo se bia wakoma ana se obrebo ana se fever mpo na achew Oba Noble Trust Herbal Clinic ye di modern infidie ana modern technology na ye di hwehwe ni pedua no mu de ye be hunu ni ye di bibidura nam ye di ahwew na bibia aye kama ama ye ni aye lab ye twa ECG ana ye twa scan e wo ya so ye depend on condition of the baba ene ni ye be ye ade ama wo hwehwe ye kiri kwan e wo Banana Inn Abolo Junction ye ben down soman ana se mamprobi Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trust Herbal Clinic. Experience the true cure. yo to bole be to woni chon yen ke yen mene won ye chata ma gbujino ye Tsi Obɛnkɛ ni fe mo no wo ke anyangbom Eric Bannerman Jimoni wo ke yo ne ke be na egbeke na hye yo nche to boni wo yue ke chon he ake chata moko ye ni kajin ke na kani etun ese ewie won na awie papa moko ye nu awie papa wa na ke moko ne da na egbo ne egbo e ka afo je no papa na efio yi na ekole shinoko efoshi ni bi ke na bi ambanye ni amegen noko kejemi ake chata lo woche Eric Bannerman mini jino ni ofe ni ka okwe wo se obi ko na bi ka ba kai o no ni market ke chata ajibo sani o discipline ame no chu ame boni ayawo ni analo gogo chu ame na kan bo fi abonu okwa machine agele mi e ba fite ko shin ame ba fite wo esa no chu ame hewa wo ko kwe MBF imusumbi lenje ame fe ame America bi antoni e wo enchu ame wo ke move up and down lenje amenyo amenyonshi ojoba because enchu ame wa ni many MBA oni ge yo bi enwe enchu ame hi wa ni amba na me fe no fe ano because ke fe enchu ame age o ameya na ame ko e wo no me ke ni wo ke o kan jo de eleboni le ba fe ne ba na me ni because ko kwe shi anji pi ke ni bi na shi be gume bi ya ho shi anji allo ya maison bo amembe e ba maison amembe because egule amelage noku negen no amegame yen me no shike ochonle benin e ba fe ni lianwe ba na ko
ono lenje boy e ba fe bonus en hale e wo shata me fe na me bo me ne boy ka ge ko shan lo bomode ni o chon bile ke ya school kula ke je school e ba ne ba shan lo e wo ni e ge fita yi as nuchumo ko ni wo se ko because ke o da e go no ni o ba akase je no ni o go afi mi ba lo ko se e go ba go fi ne ke wo ke o le no fi anu e je le ni onyo yan se wo ke no ko ba to mo ko ke je ni to mo ye go si ke an me petrol no enjoy because petrol mo fi am he o na bon jo ke no go ni e ba affect go go me do no ba yo sika ke o mo fi am fi ne ke sani o ko be ni o ba manage o na ke o yo ko mi ke je che lo ba yo ko mi fan ke ni sani ata ni no yo yin be nche if you make ne ke Goldstar agbaja no to ne be amro ne be oyin pe ja ke ani bo hu oblanta hu ama me na no chumu no apart from ne ke Goldstar ko olele na ani oye no kokro no chumu kokro ni o fe yese ni ko no ba o ba fatai okay okay o you about ko olele ni e no chumu agbo e wo e ba dey create thousands of jobs because boni gbega bi na ga me na no chumo gani bi obana cabin crew obana counter guests obana country managers obana ba wo gbe me efian wo ya wo ba fe so age ko kwe me ne bu Ghana bi no training bi wo ba wo ma na me ya je ni ama head gen cashiers ba je because I know na mo go ni ge o twale o lago ni ba se no siko awo man no go ye je me be ni twan ge be no chele ba ge te party ge ni o yin e be je siko awo mo go ye bi no ge te hu be na kan sika fin baba Ghana back e wo na kan ko kwe pilots ke wo bana new pilots wo bana engineers wo bana cashiers wo bana accountants wo bana ni bi pi ye mi ne bo ni e ba wa ko kwe tomo Ghana Post ne ba ne amana me fe tomo Amazon style ni amena platform ka amefi e be won ba because e fe tomo bi antone ka me gani bi ha ko no le ko me ameke ya e wo ko ba do me fe ba ni Ghana Post e ba back tomo first because am have ni bi ba ne ya ne be wo gbe me hu ba ni ekwo na me gani bi aje ni na create no chumo Ghana bi yo nche wona agbe ni bi mo fa ne ni tafla che wo fe wona onu chumo papa ni ochu no wo masumo ni ocho ne ke egbe ne no ko no ke wo oblahin ni pa akwa member ke meni uni ogbon ashim tafla cha shi bi fa afon ye pe ano ko ni owu amenga ye he o nga wo fi oni make first of all ma wo ye an adan ma ba because me egbiriji no ga han ye zani amen naturally amen ha here because here ke amete ma me fetumo she got it to America ga ni bi ni aja responsibilities wo fetumo zanote shi ko kwe Africa ne bi efen ba gbe yin ano ewo ne ba gbe yin ano ke school fees ga ni efen no kwe noji no go me ni fitai ni yin do ye ko yo lele no ko kwe shikani aha age alo shikana ge wo gbeme nyomo na atwon bi efa e bi oni ko lele ji foreign ones any ba afen ko kwe ame ha mogo me agumedomo 500 600 shi sani abia mage naka me fi ame mambia ya me mami lo e woko otachi no kwe na ge no ani travel industry I mean for 27 years e wo naga ni bi ni na no
bianto no won upgrade kemba airline name e woke mokoni ahaleto 500 Ghana 800 Ghana na e bi etenke edwe te ba feten be ata oni efe waste and means na egure mogo hu enumogbe ehye moye na e wo sani mami mega ni bi amena tree amage ni ametawo alternative nutrumogoni ke ameje nutumu ameba na ma fe shi ke awo mogonyomo 800 even 1000 boy ne ye ngake bi e shele be etafla je glo kele ni aju ewo ekefi na ga egba ahiana ewo ka mete ewo ko kwe no ani ke kwe na ga ni bi ni efe mi dan ke na bani boni api ogbeme ya brochi ni awonyomo inaga no because won he sky abrochi gbefen ni won he $dollars ke ni bi woke wo he gbeme na mete je me mi se baba because ke owo mogopo cabin crew ke ya o ba le one bag free ke eyan ko e buko ni e bag e ke gari ke stote ni ewo e ke talenyo ke ke se China e ba ne he e pedi e me bo ba ne ni bi free ni ke wo e bag ni ke bagani ke bagan e kan yan ni e kan adomogbe abaye amana no kwa maye ni jele mi ajo yo nche o nga agboden che ja ke mo fe mo ko tun no ko je no ko me pe o ba tun nza no na no ko e fata onu chumo be ne na abushka be shoni de na de no ba amale yo to ebule bi eje ni wo ka bi ba wa shi meni ye bu am ye ne ke ni fe mo na mi ake New Looks and Beauty Clinic la Pogas telephone boy 0242276348 agbene no Kina Fashion Home teshite bibiano le hu eyibo 0543204263 agbene Nales Shoe Collection 0244531884 agbene 8th Avenue ameye teshibu show there no fenno tawo obana ye Germany oye le hu ameyibo 0246659659 agbene Goldstar ake coming soon ake change amba bonfa ke no chumo do to woni wo chata ke wo be na twi ake no fe no ba afi ojugba de nche ni ko ka mentu ni alo ta ne ke ko lele mi ona na gba ko ba na mi shojugba ko to ka ma na sane gbo wanya twa me ibe ne no 0303933273 alo 0303933274 agbene Noble Trusted Bar Clinic Dr. George Donko ye banana in ya bolo junction le hu eyibo 0267117666 agbene Trustmont Enterprise le hu ake House of Woodin ke mama ikoku me leji money ha me mama fefoni akpe ha me oba na me mokola ye shopping mall ye phase 2 le hu eyibo 0209152649 agbene Breakfast Bar amefi osobolo ke mash cake na eko le hu ba nyo twa me ibo ne no 0553121485 jo be to ebule nye fenye radon woche Bannerman Eric efi ma ka dan wo ba shibo wo ka echema agbujino e wo gbene sa ka mini madomo Tsi Obɛnkɛ ni fe mo no ni wo ke ne ke ni ke ni ne ahabo koni kaji o kope o kai wo no na ka shibo gbene oye ne ke chema agbujino ne e wo ndomo Tsi Obɛnkɛ ni fe mo kuwena ke home base TV kuwena ni woke wondaboshin ake won habo chata ma agbujino ni modern cha ya abo aka onu bi papa ni ofi owo na no wo oruadon ake ni wo chebo hu oku ahimo o shi no fe no ni okwo ba ye ne ke be ni yo wa den cha job show man bi ngbe ji Naa Odey Adenku kenklem nke ne kon ji hunji akio shi kenklen sani chata ni ke mbaje apostle Emmanuel ko mensa nche ofa ne nke ngmene mi habo chata ma agbujino keme fe ni nye fe nye gba atamachi meni kwa mi yanu chumo mi ni mene nhye ni nhye ewulu ni aje kulu cheche mi ndabo shan ko tra mi na jojo gba mene ke mi hyehyon yo wa den cha job ke nche ni kote ashi ehwe han aji ni ibafo ke gbena no ila ke hefua ke watch Samuel Samsam le un pa ko wa shi le un we fata hiyan e wo mi ale cheme agbujun ke me fe ni o home base TV hin fe ni o jeme
Yo man being can a country with ye up when you find a cashier commodore. Ago, Jamaican, you may. Shit.